салом бинандагони гиромӣ, нашри навбатӣ барномаи иттилоотӣ ва таҳлилии ҷанбасти ҳафтаро манзури шумо мегардонем. Дар студия Манучер Маҳкамов. Дар ҳамин вақту соат барномаи иттилоотии таҳлилии ҷанбасти ҳафта бо пешниҳоди матолиби ҷолибу диданӣ манзури шумост. Шурӯъ аз ибтидои ҳафтаи оянда бошад. Тоҷикистон мизбони ҳамоиши сатҳи баланди байналмилалӣ, конференсияи сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба татбиқи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 хоҳад буд. Аз 10 то 13 июни соли 2024 пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе мизбони чорабинии байналмилалии сатҳи баланд, конференсияи сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 мегардад. ҳадафи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 таваҷҷӯҳи бештар намудан ба масъалаҳои марбут ба об ва саҳм гузоштан дар татбиқи ҳадафҳои рушди устувор, ба хусус ҳадафҳои рушди устувори 6 об ва беҳдошт мебошад ки дастрасӣ ва идоракунии устувори об ва беҳдоштро барои ҳама баррасӣ мекунад. Интизор меравад ки натиҷаи конференс дар талошҳои ҷаҳонӣ барои ҳалли мушкилоти об ва мусоидат барои расидан ба ҳадафҳои рушди устувор саҳми муассир мегузорад. Конференс ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Созмони Милали Муттаҳид ва дигар шарикони байналмилалӣ дар доираи раванди оби Душанбе ташкил карда мешавад, платформаи беназир барои пешбурди натиҷаҳои конференсияи оби Созмони Милали Муттаҳид 2023 ва таҳияи ӯҳдадориҳои нав хоҳад буд, то мушкилоти глобалии обро ҳал намоянд. Ташрифи ширкаткунандагони ин ҳамоиш ба пойтахти Тоҷикистон идома дорад. Гузориш дар ин бора. имрӯзҳо пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистони соҳибистиқлол шаҳри Душанбе боз дар сархати расонаҳои ҷаҳонию минтақавӣ қарор дорад. дар доираи ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон шаҳри Душанбе бори дигар ба маркази тасмимгириҳои сатҳи ҷаҳонӣ табдил ёфт. барои иштирок дар конференсияи сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба татбиқи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ба ҷумҳурии Тоҷикистон раиси иҷлосияи 78-уми маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид, муовини президенти ҷумҳурии Замбия, муовини якуми президенти ҷумҳурии Зимбабве, раиси палатаи қонунгузории олии маҷлиси ҷумҳурии Ӯзбекистон, директори минтақавии бонки олмонии руш дар Осиёи марказӣ, дабири кулли созмони ҳамкории иқтисодӣ, ҳамчунин узви президиуми Босния ва Ҳерсеговина, президенти гурӯҳи бонки исломии руш, котиби давлатии Ватикан, мудири иҷроияи комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии Созмони Милали Муттаҳид барои Осиё ва Уқёнуси Ором, ноиби президенти Ангола, вазири муҳити зист, об ва кишоварзии Арабистони Саудӣ ва дигар меҳмонони воломақом ташриф оварданд. Already to me the question shows that we are still living in some kind of past. мо тавассути ҳамчунин ба ҳам омаданҳо ва дарёфти роҳҳои нави ҳалли масъалаҳои мубрам бештар нерӯ мегирем. барои амал кардани як зумра корҳои назаррасиро ба сомон расонидан, чун об муҳимтарин ҷузъи ҳаёт барои ҳамешагӣ аст ва вақте гап сари таъмини башарият ба об меравад, бояд манзараи имрӯзи сайёраро бубинем бо ҳама мушкилоту камбудиҳояш ва бо муосиртарин роҳҳои ҳал ва навтарин усулҳо метавон обро ба дигар минтақаҳо, ба дигар халқу миллатҳое ки камбудии ин неъмати табиъиро доранд таъмин намуд. раҳмат ба ҳукумати Тоҷикистон барои чунин пешниҳодҳои саривақтияшон ва аллакай мардуми сайёра аз ташаббусҳои шумо дар сатҳи ҷаҳонӣ огаҳӣ доранд. табиист ки баъзе минтақаҳо аз сарватҳои обӣ бой ҳастанд ва баъзе манотиқи дигар аз набудани чунин манбаъҳои обӣ ранҷ мебаранд. мақсад ҳамин аст ки ин манбаъҳо ва сарватҳо оқилона ва самаранок истифода шаванд барои наслҳои имрӯз ва наслҳои фардо. We have come for the water conference. чуноне огоҳ ҳастем, моҳи марти имсол конференс оид ба об баргузор шуда буд ва пешниҳоди кишвари шумо дар бораи баргузор шудани конференси оби Созмони Милали Муттаҳид дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе ҷонибдорӣ шуда буд. дар воқеъ об дар меҳвари мубрамтарин масъалаҳои имрӯз қарор гирифтааст ва ба ҳама кишварҳо маълум аст ки шумо миқдори кофии оби ошомиданӣ на танҳо барои мардум, балки барои рушди соҳаи кишоварзии худ доред. бо ин мақсад мо ба ин конференси об омадем, то бо намояндагони дигари давлатҳову ташкилотҳои алоқаманди Созмони Милали Муттаҳид мубодилаи васеъи афкор дошта бошем.
البته در این برابر امکانیت‌های همکاری‌هایمان را با تاجیکستان نیز بررسی خواهیم کرد که در کدام بخش‌های اقتصاد یا دیگر ساحه‌ها ما می‌توانیم همکاری‌های سودمند داشته باشیم. تشکر به حکومت جمهوری تاجیکستان برای تشکیل چنین چاره‌بینی‌های سطح بلند. طبق معلومات برای انعکاس این چاره‌بینی سطح بلند بین‌المللی نزدیک به 300 نفر نمایندگان وسایط اخبار عامه تاجیکستان و کشورهای خارج نامنویس شدند. طور قبلا اطلاع دادیم در کار این چاره‌بینی سطح بلند بین‌المللی اشتراک زیاده از 2000 نفر از هیئت‌های رسمی بیش از 100 دولت اعضای سازمان ملل متحد، راهبران و کارشناسان و تحلیلگران مسائل آب و اقلیم از 62 تشکیلات و سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی پیش بینی شده است. نوابسته به آن که حصه تاجیکستان در آلوده ساختن طبیعت با گازهای گلخانه‌ای قریب به 0 برابر است، ولی از روند تغییریابی اقلیم کشور ما نیز به اندازه مملکت‌های مهم صنعتی رنج می‌کشد. در دوام 10 ساله اخیر پررا نابود شدن بیشتر از 1000 پیریخ در حدود کشور نشانه آن است که تغییریابی اقلیم به همه گوشه و کنار دنیا تاثیر منفی خواهد رسانید. از این رو تشبث نوبتی تاجیکستان در مورد اعلان کردن روز و سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها وسیله کم نظیر است برای محافظت این ثروت بی‌بهای طبیعی. شرح موضوع در گزارش همکاران ما. تغییریابی اقلیم سال تا سال جامعه جهانی را با مشکلات سنگین روبرو کرده ایستاده است، خاصه تا به سطح گلوبالی رسیدن مسئله نارسایی آب آشامیدنی و در این پس منظر آبشوی با صورت پیریخ‌ها انسانیت را مواجه مشکلات سخت‌تر کرده ایستاده است و این روند میل به اوجگیری دارد. پیامدهای دیگرشوی اقلیم را کشور ما هم که منبع اساسی تشکلیابی آب در آسیای مرکزی است خوب احساس کرده و روند آن تاجیکستان را نیز به تشویش آورده است. از دستروی بیش از 1000 پیریخ و کاهش‌یابی زبانه پیریخ‌های عظیم در قلمرو کشور آثار از جریان گرمشوی حرارت هوا دانسته می شود که چون این شکلگیری وضع آبخیزی و حالتهای غیر چشمداشت طبیعی را بیشتر کرده است و همسان با این وضعیت بیشتر کشورهای سیاره هم با چنین مشکلات دست به گریبان شدند. اما کشور ما به خاطر رسیدگی به این مشکلات نتوانست که در کنار باشد و مهمترین تشبثهای سطح جهانی را در بخش حفظ آب و پیریخ‌ها در سطح جهانی پیاده کرد. 21 مارس روز بین المللی حفظ پیریخ‌ها سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها از شمار تدبیرهایی اند که از جانب تاجیکستان پیشنهاد شده و در سطح جهانی با اتفاق آرا قبول شدند. کارشناسان قبول قدنامه عاید به اعلان سال 2025 سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها را یک رویداد تاریخی نه تنها برای تاجیکستان و منطقه بلکه در مجموع به نفع بشریت می‌دانند، زیرا پیریخ‌ها ذخیره اساسی آب صاف می‌باشند. آبشوی با صورت آنها در برابر زیادشوی استعمال آب که با افزایش اهالی و رشد اقتصادی وابستگی دارد می‌تواند به عاقبت‌های منفی آورده رساند. پیریخ‌ها از منبع‌های اساسی آب در تمام سیاره به شما رفته، نقش آنها در تامین اهالی جهان با آب آشامیدنی زیاد است. از این رو قدنامه قبول گردیده اهمیت پیریخ‌ها را همچون جزئی ترکیبی دور هیدرولوژی و تاثیر جدی آبشوی با صورت آنها به اقلیم، محیط زیست، سلامتی انسان و رشد استوار در بر گرفته است. 21 مارس پیش بینی گردیدن روز بین المللی حفظ پیریخ‌ها نیز به حفظ، نگهداشت و اهمیت مهم داشتن پیریخ‌ها در سطح جهانی همچون منبع آب سیاره زمین روانه گردیده است. از این جهت کارشناسان قدنامه مذکور را تاریخی مینامند. مورد به ذکر خاص است که تاجیکستان در قطار دیگر اعضای سازمان ملل متحد در سطح جهانی واقعا هم یکی از دولت‌های تشبثکار اقدام‌های بی‌نظیر عاید به استفاده عاقلانه و اداره‌کنی ثمرناک ذخیره‌های آب باقی مانده تهیه‌گری اساسی 5 تشبث جهانی آب میباشد. تأسیس فاند بین‌المللی اعتماد در نزد سازمان ملل متحد برای مساعدت به حفظ پیریخ‌ها و برگزاری کنفرانس بین‌المللی عاید به حفظ پیریخ‌ها در شهر دوشنبه سال 2025 از جمله آنهاست که مسئله حفظ پیریخ‌ها را در محور توجه خاص جامعه جهانی قرار می‌دهد. زیرا برای جلوگیری از مشکلات اکولوژی ضرورت به میان آمده است که یک جایه با تمام کشورهای جهان تشبث‌ها انجام داده شود. آب برای ملت ما بایگری ملی می باشد. طبق تحلیل کارشناسان بیشتر از 60% ذخیره عمومی آب در آسیای مرکزی در قلمرو جمهوری تاجیکستان تشکل می یابد. ضمناً در برابر این آب و حادثه های طبیعی همساله به خواجگی خلق تاجیکستان خسارات زیاد وارد می سازد. یعنی همساله در موسم بهار و تابستان مناطق الهیده مملکت شاهد حادثه های وابسته به آب و اقلیم می گردد. زیانی از این آفت‌ها رسیده میلیون ها سامانی را تشکیل می دهد. تا این سال در بعضی شهر و ناحیه‌های مملکت آمدن سیل و بلند شدن سطح آب به قید گرفته شد. شرح همکاران ما در همین موضوع آماده شده است. توجه کنید.
тағйирёбии глобалии иқлим имрӯз яке аз мушкилот ё муаммоҳои асосии башарият маҳсуб меёбад. таъсири оқибатҳои тағйирёбии иқлим дар тамоми минтақаҳои сайёра мушоҳида мешавад ва осиёи марказӣ дар ин замина истисно нест, аз ҷумла ҷумҳурии тоҷикистон. тибқи маълумоти пешакии кумитаи ҳолатҳои фавқулода, танҳо дар моҳи майи соли равон хисороти офатҳои табиӣ ки рӯзҳои 5, 10, 17, 18 ва 25 май рух дода буданд 44 миллион сомониро ташкил медиҳад. аз 3 то 26 май дар ҷумҳурӣ 256 ҳодиса ва ҳолатҳои фавқулодаи табиӣ ба қайд гирифта шуда аст ки таҳлилгарон сабаби онро ба тағйирёбии иқлим рабт медиҳанд. аз 3 май то 26 май он селҳое ки дар ҳудуди мамлакати мо ба қайд гирифта шуданд мутаассифона хисороти моддӣ ва ҷонии худро расонинданд ва дар ин ҷо бояд қайд намуд ки дар натиҷаи омадани сел 19 хона қисман ва 6 хона пурра зарар диданд. аз он ҷумла бояд қайд намуд ки 6 биноҳои муассисаҳои таҳсилоти миёна ва аз он ҷумла муассисаҳои томактабӣ, 260 километр роҳҳои автомобилгард, аз он ҷумла 1076 заминҳои хоҷагии қишлоқ зарар диданд. мутаассифона бояд қайд намуд ки дар натиҷаи омадани сел 8 нафар шаҳрвандони мо ба ҳалокат расиданд ва хисороти умумие ки ба иқтисодиёти мамлакат расид ин ҳам бошад 44 миллион сомонӣ ба қайд гирифта шудааст. ин ҳамаш маълумотҳои пешакӣ мебошад. айни замон комиссияи давлатӣ ҳамон кори худро идома дода истодааст ва аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба зарардидагон албатта ёрии аввалия расонида шуд, кӯмакҳо расонида шуда истодаанд ҳамоно корҳои бартарафсозӣ аз ҷониби мақомотҳои дахалор, аз он ҷумла ҳам кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва дигар вазоратҳои идораҳое ки марбут ҳастанд барои будани корҳои ҳам пешгирикунанда ҳам бартарафсозӣ корҳоро идома дода истоданд. тибқи маълумоти кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, аксари ҳодиса ва ҳолатҳои фавқулодаи табиии моҳи май дар вилояти хатлон ва ноҳияҳои тобеи марказ ба қайд гирифта шуданд. дар минтақаҳои аз сел зарар дида корҳои барқарорсозӣ ҷараён дошта, ҳамзамон бо мақсади ҳифзи аҳолӣ аз минтақаҳои хатарнок, кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода 5550 нафарро муваққатан ба ҷойҳои амн таҳвил доданд. тибқи маълумоти оморӣ аз аввали соли равон то имрӯз дар ҷумҳурӣ зиёда аз 400 ҳодиса ва ҳолатҳои фавқулодаи табиӣ ба қайд гирифта шуданд ки ба иқтисодиёти мамлакат беш аз 70 миллион сомонӣ зарар расонидааст. тавре гуфтем бар асари боришоти аз меъёр зиёди баҳори имсола дар баъзе минтақаҳои мамлакат офатҳои табиӣ ба амал омада ба мардум хисороти зиёди молӣ расонид. ин ҳам дар ҳолест ки агентии обу ҳавошиносӣ ва кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пеш аз ба амал омадани ҳар боришот ба таври пайваста тариқи расонаҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ мардумро аз хатари офатҳои табиӣ саривақт огоҳ мекарданд, вале боришот аз меъёр хеле зиёд буд ва зарари он ба хоҷагии халқи мамлакат расид. дар баробари ин пеш аз оғоз гардидани боришот дар аксар мавзеъҳои хатарнок, корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ низ ба таври лозим ба роҳ монда шуд. яке аз минтақаҳои хатарнок дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон соҳили дарёи Панҷ мебошад. мақомоти марбута дар мавсими имсола наздик ба 1 километр соҳили ин дарёро ки ба заминҳои корами хоҷагидорон хатар дошт мустаҳкам карданд. иттилоъ медиҳад ҳамкори мо Хосият Худоёрбекзода. замин яке аз унсури табиист ки дар ҳаёти инсоният нақши калидиро дорост. замин инсонро мехӯронад ва чорагари ҳар як мушкилоти рӯзгорон мебошад. мардуми тоҷик нисбати замин ва заминкорӣ эҳтироми хоса доранд ва дар маҷмӯъ истифодаи оқилонаи онро ҳадафи хиш қарор доданд. заминкорӣ ва заҳматписандӣ дар фарҳанги мардуми тоҷик аз аҳди бостон ҷойгузин аст ва имрӯз низ давом ёфта истодааст. ин аст ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ истифодаи оқилона ва самараноки ҳар як ваҷаб замини корамро яке аз таъкидоти хеш қарор дода, вобаста аз истифодаи ҳадафмандонаи он яке аз самтҳои рушди стратегии мамлакатро таъмини амнияти узуқаворӣ эълон доштааст. вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар асли минтақаи камзамин аст ва васеъ намудани заминҳои корам аз ҳисоби соҳили дарёву шӯрзамин ва санглох ба ҳадафи муҳим табдил ёфтааст. имрӯзҳо бо ин мақсад дар ноҳияи Рӯшон 300 метр соҳили дарёи Панҷ мустаҳкам карда мешавад ки боиси он хоҳад гашт ки эҳтимолияти шуста шудани заминҳои назди соҳилӣ аз байн рафта, масоҳати замини корам васеъ карда мешавад. ноҳияи Рӯшон нисбати дигар ноҳияҳои вилоят нисбати офатҳои табиӣ осебпазир мебошад, чунки дар мо зиёда аз 500 гектар замини корам қад-қади дарёи Панҷ мавҷуд аст ва хавфи хатари шусташавии соҳилҳо сола сол зиёд шуда истодааст. ин мавзеъи дашти барзуд аст ва ҷиҳати тағйирёбии иқлим
و گذراندن کارهای سالمسازی از طرف دولت افغانستان مجرای آب پورا به طرف ما گذشت و خطر شستشوی ساحل دریای پنج بسیار شد. باید گفت که ساحل مستحکم کنی دریای پنج از 18 می سال جاری آغاز یافت. در مجموع 800 متر ساحل دریا و مستحکم نمودن نیاز دارد. عین زمان باشد 300 متر ساحل دریا بند کرده می شود. من حاضر ما در این موضع که قرار داریم، اگر ما حاضر همین موضع را مستحکم نکنیم، خوف در زیر خطر شستشوی زیاده از 20 هکتار بوغوت، اسکوهای اوپرتو و ممکن است که آبی که از اسکوهای اوپرتو می براید راه بسته می شود و زیاده از 40 هکتار زمین کورم و دیگر انشاءاتها در زیر آب می مونند. بنابراین ما کوشش می کنیم که همین کار را تیزتر انجام دهیم. خوشبختانه با حکومت مرکزی و ولایت در همکاری با شریکان رشد برای مبلغ یافت شد و ما کار از 18 ماه سر کردیم و اگر وزیر همین شاخه به محکم کنیم ممکن است که خوف زمینو کمتر از میان میبردارد. باید گفت که در قلمرو ناحیه روشن در مجموع 500 هکتار زمین کورم قد ساحل دریا موقع دارد. این حدود دهه‌های برجنگل، دشت دیرزود و دشت بحرروشن را تشکیل می‌دهد. عین زمان کارمندان اداره بهداشت زمین و آبیاری با تکنیک کاری به ساحل مستحکم کنی در این موضوع مشغول هستند. استقلالیت دولتی در مملکت بر رشد تمام ساحه‌ها زمینه مساعد گذاشته. در این دوره بیش از 13 ساله صاحب استقلالی در همه شهر و ناحیه‌های مملکت تدبیرهای بنیادکاری و سازندگی وسعت یافته، سطح نیکو احوالی ساکنان نیز به مراتب بهتر گردیده است. در ناحیه واسع ولایت ختلان هم چنین پیشروی‌های روزافزون به طور کامل مشاهده می‌گردد. جماعت شهرک زحمت‌آباد ناحیه در زمینه دستگیری و توجه حکومت جمهوری تاجیکستان و تشبث و سهام‌گذاری‌های صاحبکاران و ساکنان محلی امروز به یکی از گوشه‌های آباد و زیبا و دارای امکانیت‌های وسیع برای جلب سیاحان میباشد. ناحیه واسع ولایت ختلان در صاحب استقلالی مملکت در همه بخش‌های خودجگیداری، فعالیت ساحه‌های مختلف، استحصالات و سازندگی و بنیادکاری‌ها و پیشروی و دستاوردهای نظررس نائل شده است. یکی از چنین دستاوردهای بی‌نظیر وسعت یافتن کارهای آبادانی و سازندگی در حدود سابق جماعت دهاتی به نام ابوعبدالله رودکی میباشد که عین زمان نام جماعت شهرک زحمت‌آباد را گرفته است. طبق معلومات‌ها مرکز مأموری شهرک مساحت 310 هکتار را تشکیل داده 1313 خودجگی و در مجموع 9868 نفر اهالی دارد. جماعت ما که سالهای پیشین یک چند مرتبه در نتیجه آفت‌های طبیعی آبخیزی ضرری کلان دیده بود، در دوره صاحب استقلالی باشد با دستگیری پیشوای معظم ملت پرزیدنت مملکت محترم امامی رحمان و یک شهرک زیبا تبدیل یافته است. این روزها سطح زندگی مردم ما خوبتر و بهتر شده ایستاده است. مرحله به مرحله در نتیجه عملی سازی اقدام‌های سازنده حکومت مملکت و سهام‌گذاری صاحبکاران و ساکنان محلی، جماعت شهرک زحمت‌آباد امروز به گلستان تبدیل یافته است. بهر آباد و زیباگردانی کوچه و محل و تازه و آزاده نمودن اطراف اداره و تشکیلات، باغ و گلگشت و شفط راه‌های پیاده‌گرد و اتومبیلگرد هر هفته از جانب ساکنان حشری دست جمعانه اکسیای تازگی محل گذرانیده می‌شود. تنها در سال 2023 مسافت 12 کیلومتر راه‌های محلی منفرش کرده شد که حالا راه‌های حدود مرکز شهرک پورا اسفالت‌پوش و چراغان گردیده است. همچنین جهت سازندگی‌ها تدبیرهای شایسته عملی شده است که حسن ظاهری این موضع را باز هم زیبا و نظربا نموده است. اینچنین جهت تامین بی‌خطری حرکت در راه در دو نقطه حدود شهرک چراغک راهنمای معاصر رقمی نصب شده منتظم فعال میباشند. حالا در مرکز جماعت شهرک 3 باغ فرهنگی از جمله موضع تاریخی حوض قینر، باغی به نام ابوعبدالله رودکی و باغ پرچم بنیاد و مورد بهره‌برداری قرار داده شده است. این مؤسسه‌های فرهنگی برای سیر و فراغت ساکنان و مهمانان و جلب سیاحان دارای بهترین امکانیت و شرایط ضروری میباشد. همچنین برای قبول سیاحان داخلی و خارجی امکانیت معاصر فراهم آورده شده. بجز از موضع‌های تاریخی و باغ و گلگشت‌ها، اینچنین 2 بینای مهمانخانه بلند آشیانه و طرح معاصر ملی بنیاد شده برای خدمت‌رسانی آماده میباشند. عین زمان در مرکز مأموری شهرک 3 مؤسسه تحصیلات میانه
خона 2 кӯдакистон ва 1 мактаби варзишӣ мавҷуд мебошад ки барои таҳсили хонандагон ва ба варзиш машғул гардидани наврасону ҷавонон имкониятҳои зарурӣ фароҳам оварда шудааст. ҳамчунин баҳри хизматрасонии сифатноки тиббӣ ба аҳолӣ 2 маркази саломатӣ ва 1 беморхона дар маркази шаҳрак фаъолият менамоянд. дар саҳни беморхона баҳри истироҳати беморону аёдаткунандагон фаввораҳои зебову рангуранг сохта шуда, инчунин роҳравҳову шафати он низ бо шинонидани гулҳои гуногунранги мавсимию доимӣ ва ниҳолони ороишӣ зиннат дода шудааст. ҷиҳати истиқболи сазовори 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои шоиста давра ба давра амалӣ шуда, ба ин муносибат канори роҳҳои автомобилгард, кӯчаву маҳалла ва хиёбону гулгаштҳо шиёру овезаҳои ҷашнӣ насб гардидааст ки фазои идонаро ҷилвагар мекунад. доир ба оммавигардонии варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим дар ҳудуди шаҳрак шароити муосир фароҳам оварда шуда, ҳоло 2 майдончаи варзишии хурд ва 1 варзишгоҳи калон бо фарогирии 5200 ҷойи нишаст бунёд шудааст ки наврасону ҷавонон аз онҳо ба таври васеъ истифода менамоянд. ин ҳама дастовардҳо ва пешравию шукуфоиҳо самараи истиқлолияти давлатӣ ва ғамхориҳои ҳамешагии ҳукумати мамлакат мебошад. имрӯз сокинони ҷамоати шаҳраки заҳматобод бо шукргузорӣ аз даврони соҳибистиқлолии кишвар дар фазои амну суботи комил зиндагии осоишта дошта, баҳри боз ҳам ободу шукуфоии ин гӯшаи ватан пайваста ташаббускор мебошанд. саноати кунонӣ бо суръати мамлакат стратегияи нави миллист ки ҷиҳати татбиқи босамари он чораҷӯӣ карда мешавад. рушди ин соҳа василаи муҳим барои пешбурди бахшҳои гуногуни иқтисоди миллӣ дониста мешавад. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди атласи хуҷанд фаъолияташро тадриҷан беҳтар мекунад. иқдомҳои беназири ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарғибу ташвиқи фарҳангу маданият ва ҷузъҳои он аз ҷумла либоси миллӣ талаботро ба маҳсулоти атласи хуҷанд ҳам ба маротиб бештар намуд. аз фаъолияти имрӯзаи ин коргоҳи овозадор ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. ҳукумати ҷумҳурии хоса асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рушди соҳаи саноатро ҳамчун воситаи ноил гаштан ба ҳадафҳои миллӣ муайян карда дар қатори ҳадафҳои муҳими стратегӣ шомил карданд. ҷиҳати расидан ба ин ҳадафи чоруми стратегӣ, яъне саноатикунонӣ бо суръати кишвар дар вилояти Суғд тадбирандешӣ карда мешавад. бо дастур ва ҳидоятҳои пешвои миллат баҳри фароҳам овардани шароити мусоид барои пешбурди фаъолияти соҳа пайваста чораҳои зарурӣ роҳандозӣ мегардад. ташрифи сардори раёси саноати сабук ва пиллаи вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндагони коллеҷи ҳунарҳои мардумии шаҳри Истаравшан ба ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди атласи хуҷанд маҳз ба омӯзишу мавриди назар қарор додани фаъолияти ин коргоҳи азими саноатӣ нигаронда шуд. мо саноатчиёни ҷумҳурӣ ҷиҳати рушди соҳаи саноат дар ҷумҳурии Тоҷикистон, равнақ додани фаъолияти корхонаҳо, баландбардоштани иқтидори содиротии кишвар ҳама рӯза саъи кӯшиш карда истодем. дар соли 2023 шумораи корхонаҳои нав ба зиёда 3600 корхона расонида шуд. ин ҳам боз як қадамҳои устувор барои расидан ба ҳадафи миллӣ мебошад. бо мақсади рафти корҳои истеҳсолӣ дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди атласи хуҷанд қарор дорем. хеле ки маълум гардид, дар корхона ҳама равандҳои истеҳсолӣ бо як технологияи нав истифода бурда шуда истодааст ки ин ҳам боз таърихи бойдоштани ҷумҳурии Тоҷикистонро нишон дода истодааст. дар баробари ин хеле ки дида истодем рафти истеҳсолот, зиёдшавии ҳаҷми истеҳсолот сол аз сол, моҳ ба моҳ ба назар расида истодааст. ин ҳам тақозои онро дорад ки рӯз аз рӯз талабот ё ин ки зиёд шудани харидорони ба ин намуди
از استادها متخصصی این ساحه آموخته ایستادند و در سیخ دوزندگی باشد از متای اطلس دوختن لباس های ملی برای مردان و برای جوان زنان دختران تاجیک آماده نموده ایستادند و از لختکای این متا جزدان ها برای سیاحان استحصال میکنند. اطلس ابریشمی و ادرس در تمام جهان طلبات زیاد دارد. استحصال آن باشد مهارت و ملکه مخصوص را طلب میکند. روند کارکرد و استحصال اطلس و ادرس شروع از اشیاء خام تا محصولات نهایی از 24 مرحله پر از مشقت عبارت بوده. به گفت متخصصان قریب 20 مرحله آن به طور دستی انجام داده می شود. برای شینم و زیبا و خریدارگیر شدن اطلس و ادرس از شخص تنها میل و رغبت و محبت نسبت به این کسب اجدادی طلب میکند و بس. ضمن آماده گشتن متا کس را به عالم رنگین تصویر و صنعت بدیعی وادار می سازد. ضمن ثبت نوار معلوم شد که کارمندان سرگرم کار دستی و رغبت بی اندازه نسبت به کسبشان دارند. از این رو عنعنه بافتن اطلس و ادرس با رنگارنگی و سبک و اسلوب خاص خود به فهرست فرهنگ غیرمادی یونسکو داخل کرده شد. امروز در کارخانه در 4 ماهی سال 24 13300 متر اطلسی تاجیک برآورده شد که این نظر به 4 ماهی سال 2023 113% می باشد. همچنین در کارخانه 6000 متر متاحی از پخته تیار شده یعنی ادرس تیار کرده شد که نظر به ماهی 4 ماهی سال 23 117% را تشکیل می کند. امروز کارخانه کوشش و غیرت می کند که برای زیاد کردن نمود اطلس ها و این هم به ما میسر شده ایستاده است. تنها در 4 ماهی سال 24 زیاده از 15 نمودی اطلس کار کرده شد و در آینده حتما در دوام یکم نیم سال 24 برای فروش برآورده می شود. جمعیت دارای مسئولیتش محدود اطلس خوجند پیوسته از امتیاز و دستگیری دائمی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام رحمان برخوردار است. این هم باشد جهت رشد و پیشبرد فعالیت کارخانه سال 2022 با دستگیری پیشوای ملت محترم امام رحمان کارگاه از همه نمودی اندازهای عمل کننده به جز انداز اجتماعی و انداز از شخصان واقعی پر آزاد کرده شد که این اقدام در بلند گردیدن اقتدار استحصال متا و پس شدن نرخ آن در بازار همچنین تامین هرچی بیشتر بازار داخلی با محصولات وطنی مساعدت نمود. با دستگیری محترم پرزیدنت معظممون امام علی رحمان امروز عموما کرمک پرورون، پیله پرورون، ابریشم برورون و بافتن اطلس و ادرس کیم اگر مشغول باشد اگر از یک چند نمودی انداز آزاد شدیم. این هم باشد با دستگیری محترم پرزیدنت معظممون. یعنی این کار برای ارزشی متا یک تکانی خوب شد که اندکی باشدم نرخ اطلس و ادرس به هر بابت به پایان رفت. جهت رشد و نموی ساحه مسئولین دورنما در سمت همکاری با دولت‌های همجوار و نقشه و نیت‌های نیک دارند که آینده نزدیک با دستگیری بی‌واسطه پرزیدنت کشور و حکومت مملکت عملی خواهد گشت. زیرا اطلس تاجیک بیرون از مملکت نیز شناخته و آبروی اعتبار پیدا نموده است. عضوقواری را حکومت مملکت سمت افضلیتناک سیاست خود قرار داده بابت رسیدن به آن از همه راه و وسیله ها استفاده کرده می شود. فراوانی در بازارهای استعمالی و دسترس بودن محصولات خودی را تحلیلگران به تطبیق مقصدهای همین برنامه حکومتی می دانند. برزگران ناحیه دوستی ولایت ختلان در استحصال همه نوع محصولات کشاورزی تجربه بای دارند. کاردانی و مهنت دوستیشان به آنها امکان می دهد که حاصل زراعت‌های کشاورزی را زیاد نمایند. در منطقه باختری ولایت ختلان محصولات پالزی به خصوص تربوز و خربوزه از همه پیش در این ناحیه پخته رسیده به بازارهای داخل و خارج برآورده می شود. گزارش همکاران ما از رفت صادرات و جمع آوری حاصل فراوان محصولات پالزی این منطقه آماده شده است. نخستین محصولات پالزی به خصوص تربوز و خربوزه و هندله از منطقه باختری ولایت ختلان استحصال می شود. زیرا آب و خاک و دهقانانش در پرورش این نمود محصولات تجربه غنی دارند. خواجگیداران و
کشاورزان ناحیه دوستی با در عمل تطبیق نمودن توصیه متخصصان ساحه کشاورزی سال جاری توانستند نگاهبین تربوز و خربوزه را خیلی خوب و حاصل را دوچند گردانند. با وجود آنکه که امسال باد و هوا برای پرورش و استحصال محصولات پولیزی نامساعد آمد، همین است که امروز سهامداران خواجگی های دهقانی ناحیه حاصل فراوان پولیزی خود را جمع آوری می نمایند و یکی از اولین ها شده محصولات خوش‌طعمی از جهت اکولوژی تازه را برای صادرات به بازارهای داخل و خارج از کشور پیشنهاد می سازند. امروز در ناحیه همگی 900 گیتار زمینی پولیزی کش کردیم. از همین 341 گیتار زمین های پولیزی هندلک بر وقت زیر پلیونکا. بعد وی 440 گیتار با ما در ناحیه تربوز، 67 گیتار با خربوزه کش نامدیم. امسال آبوها کمتر وزن آماده باشم سخت مهنت کرده زیر پلیونکا دا حاصلناک بلند گرفته. هر یک گیتار قریب 40 تن 45 تن حاصل رونده ایستاده است. برای آنکه حاضر در خربوزه را هندلک در ناحیه دوستی بسیارتر ولایت صحبه، شهر دوشنبه و خوراک و بعد حصار به خریدار نامده در بازارهای شهر دوشنبه دیگر بازارها تامین نامده ایستاده. ترشمت نهاد 2000 آشه yaptı 2000 دلار. 18 حاصل بریاب. ما با همراهی فرزندان سال دوم است که از خواجگیداران زمین را در میدان 2 گکتار به اجاره گرفته در آن محصولات های پولیزی یعنی تربوز و خربوزه و در کشت تکراری مکه دان و دیگر محصولات های غذایی کشت و پرورش می نماییم. در این حال طور شما می بینید ما به جمع آوری حاصل بروقتی تربوز و خربوزه مشغولیم و شکرانه از این خاک زرخیز وطن می کنیم که بر جواب زحمت های ما نتیجه خوب می دهد و سطح زندگی ما بهتر می گردد. مهنت سال همه بولاد. باید همه شده مهنت تا. ساکنان ناحیه با شکرگزاری از دستگیری های بزرگ و بی‌نظیر پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در تامین امنیت آذوقه‌واری و رشد ساحه کشاورزی سهم شایسته می‌گذارند و سال از سال میدان‌های کشتی پولیزی را در حدود ناحیه افزون نموده در فصل گرما برای طلبات مردم را با محصولات پولیزی تامین نمودند با مهنت شبانه روزی خودخوانی مردم را پربار می‌گردانند. 20-25 سال شد ما هم محصولات پولیزی همین ولایت خاتلون جمع آوری می‌کنیم. طور شما من تربوز آزی بار کردیم با هندلک بار میکنیم. مثلا من همین تربوز آزی ما همینجا نرخ 18 سومون گرفته استیم. همه میبریم 20-22 راست خودی رحمانه میبریم یا اسم دوستم بلوش میمونه میفروشیم. دهقان من آزی در همین سر زمین دهقانیش میکنه ما تاجرا اومده همین سر زمینش خریداری کرده با بازار دسترس میکنیم. دهقان پسی دهقانی خودش با میشه. سال گذشته ممکن 300 تن برده باشیم. خیلی سال با نهاد داریم که با بیشتر بریم چون که حاصل خوب شده این سال. انا محصولاتی که در خواجگی من طرف خاتلون دارم میشود تمام محصولاتش نوری آفتاب زیادتر شیرین برای همین طلباتش بسیارتر. با نوعی دوستی با نوعی جیهون میریم با نوعی فرخور میریم. در ناحیه قریب 40% پولیس جمع کرده ایستاده است. حال خیلی پولیس بسیار خریداران بسیار هر روز قریب 500 تن گم 1000 تن گم پولیس ای ناحیه ما برآورده ایستاده. در این ردیف با اطلاع مسئولین ریاست کشاورزی ناحیه دوستی تا به امروز مال و محصولات کشاورزی بیرون از کشور بیش از 400 تن به مثال کرم و گلکرم و لبلبوی سرخ صادرات کرده شده است که اجرایش آن 100% نقشه را تشکیل می‌دهد و تلاش دارند حاصل نوبتی را نیز به تلفظ دارند و محصولات اولیه پولیزی را پیشنهاد بازارهای جهانی گردانند. در مملکت جمع آوری حاصل اولی زراعت‌های گوناگون ادامه دارد. به طلب جمع آوری کردن محصولات در صحرا بوده و به طریق گسترده راه‌اندازی نمودن کشتی تکراری زراعت از مسائل مورد توجه مقامات دولتی دانسته می‌شود. در ناحیه باباجان غفورов ولایت سوخت در موسم امسال در میدان 50 گکتار کشتی کارتوشکا گذرانده بودند. عین حال در اکثر خواجگی‌های این ناحیه کارتوشکا پخته رسیده است و خواجگیداران به جمع آوری حاصل شروع کردند. تفصیلات در گزارش همکاران ما.
дар ноҳияи бобоҷон ғафурови вилояти суғ деҳқонони ҷамоати деҳоти ғозиён ба ҷамъоварии ҳосили картошка шурӯъ намуданд. дар хоҷагии деҳқонии солибои саркор низ аз санаи 5 июн ба ҷамъоварии ҳосили аввали картошка оғоз намуданд. бояд гуфт ки дар ҷамоати ғозиён ҳаҷми бештари маҳсулоти сабзавоти барвақтиро ҳосили картошка ташкил медиҳад. ба иттилои масъулин дар хоҷагии мазкур аввали моҳи феврали соли равон кишти картошка гузаронида шуда тавассути риояи қоидаҳои агротехникии деҳқонон ба гирифтани ҳосили дилхоҳ ноил гаштанд ва ҳосили рӯзҳои аввал нишон медиҳад ки аз ҳар гектар замин то 25-30 тонна картошка ба даст ояд. бо дастаҷамъии хоҷагидорон ин сабзавоти барвақти ғунучин гашта ба бозори дохилӣ бароварда шуд. картошка мана 2 февралда шинонӣ будем, озуқоша додем. мана аввал тагашми нитрама фос рехтем, соми силитра дору мана обаш ҳамаша додем. хай ҳосило нақс 200-250 сентнер додост. соли гузаштанги боен накун. имрӯз ба бозор пешниҳод мекунем. тухми гифта ноябранда савзонда 2 февралда шинондем, калан кардем, об метем, хобкаш мекунем. мана имрӯз шиндосӣ мекун, ҳосило пухта расид, ба бозор мебарорем. хуб кор кардем, долоша додем, вақташ ба об мондем, калан кардем, нақш шуд ҳосилош. ба гуфти масъулини ҷамоати деҳоти ғозиён дар хоҷагии деҳқонии ҳудуди ҷамоат дар қатори дигар намуди сабзавот дар майдони беш аз 70 гектар замин кишти картошка гузаронида шудааст. инчунин дар қитъаҳои назди ҳавлигӣ ва заминҳои президентӣ дар майдони 15 гектар кишти картошка гузаронида шуда ҳосили пухтарасидаи он дар таъмини бозори дохилӣ бо сабзавоти барвақтӣ ҳиссаи бештар дорад. дар ҳудуди ҷамоати ғозиён ба ғайр аз дигар сабзавотҳо инчунин кишти картошка гӯем хеле зиёда аз 70 гектар гузаронида шудааст ва дар таъмини бозори дохила ҳиссаи калон мегузорад. инчунин дар қитъаи назди ҳавлигӣ, инчунин дар заминҳои президентӣ ҳам зиёда аз 15 гектар ҳосили картошка мавҷуд аст. аз моҳи январ сар карда дар зери пилонкаги картошки барвақтӣ киш карда мешавад ва ки ин гӯем бартарии хеле зиёд дорад. ҳосили ин усули кишт дар бозори дохила аз ҳама ба вақт бароварда мешавад. ба иттилои сардори идораи кишоварзии ноҳияи бобоҷон ғафуров соли ҷорӣ дар ноҳия дар майдони умумӣ 2283 гектар замин кишти сабзавоти барвақтӣ гузаронида шуда аз ин нишондиҳанда 250 гектарро кишти картошка ташкил медиҳад. кишти картошка дар ҷамоатҳои деҳоти дадабои холматов, хоҷагии ба номи Орунхоҷаеви ҷамоати Унҷӣ, хоҷагии ба номи Раҳмон Набиеви ҷамоати Ёва низ гузаронида шуда ҷамъоварии он ҷараён дорад. тавре гуфтем дар шаҳру ноҳияи мамлакат хоҷагидорон ҷамъоварии ҳосили маҳсулоти кишоварзиро вусъат мебахшанд ва кӯшиш мекунанд ки ҳарчи зудтар заминҳоро аз маҳсулоти барвақтӣ тоза намуда кишти такрориро дар вақташ анҷом диҳанд. дар ҷамоати деҳоти Кӯлоби шаҳри Кӯлоб ҷамъоварии картошкаву пиёз идома дорад. новобаста ба боду боронҳои зиёд имсол дар аксари хоҷагиҳои ин ҷамоат ҳосил фаровон аст, иттилоъ медиҳанд ҳамкорони мо. хоҷагидорони шаҳри Кӯлоб имрӯзҳо ба ҷамъоварии ҳосили маҳсулоти кишоварзӣ шурӯъ намуданд. дар ҷамоати деҳоти Кӯлоб аксари хоҷагиҳо ба парвариши сабзавоти барвақтӣ ва картошкаю пиёз машғуланд ки бо интихоби тухмӣ ба шароити иқлими минтақа мутобиқ ва риояи қоидаҳои агротехникӣ тавонистанд ҳосили фаровони картошкаю пиёзро ба даст оваранд. дар кооперативи тиҷоратии раҳбар Қосим дар ҷамоати деҳоти Кӯлоб новобаста ба боришоти зиёди моҳи май ва сард омадани ҳаво дар фасли баҳор ҳосили дилхоҳ рӯёниданд. дар ин хоҷагӣ заминҳои киштро самаранок истифода мебаранд ва ҳамасола бо бардошти ҳосили фаровон сатҳи зиндагии саҳмдорон беҳтар ва буҷаи хоҷагӣ ғанӣ мегардад. мувофиқи дурнамои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб мо 52 гектарро кишти картошка гузарондем. ҳосилнокии картошка муайян намудем ки 150 то 180 сентнера ҷамъоварӣ карда истоданд. хоҷагидорони мо аз ноҳияи масҷои кӯҳӣ ва ҷелгатор ин тухмро дастрас намуданд ва дар минтақаи мо ҳамин картошкаи тухмӣ ҳосили фаровон дода истодааст. дар ҷамоати деҳоти Кӯлоб ҳамасола майдони кишти картошкаю пиёзро афзоиш медиҳанд ва бозору марказҳои савдои шаҳри Кӯлобро бо маҳсулоти хушсифати аз ҷиҳати экологӣ тозаи худӣ таъмин менамоянд. ҳамзамон дар поин фаровардани нархи маҳсулот ва дастрасии бештари аҳолӣ ба сабзавоти тару тоза мусоидат мекунанд. бинобар иттилои раёсати кишоварзии шаҳри Кӯлоб имсол дар шаҳри Кӯлоб мувофиқи нақшаи дурнамо деҳқонон дар майдони 185 гектар картошка ва дар майдони 320
220 گکتار پیاز کشت کردند که نسبت همین دوره سال گذشته زیاد می باشد. با مقصد تأمین نمودن بازار استعمالی با محصولات خودی در ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین امسال میدان کشتی کارتوشکا وسیع کرده شد. همین روند یعنی از حساب زمین‌های بیکار خوابیده زیاد کردن میدان کشت دوام سال‌های اخیر از مسائل دانسته می‌شود که بابت عملی سازی آن کاربری جریان دارد. در نتیجه تدبیر اندیشی‌های مقامات در همکاری با وزارت کشاورزی برای هوسمند گردانیدن کشاورزان امسال خواجگیداران ناحیه شمس‌الدین شاهین با تخمی‌های خوش‌صفت تامین گردیدند. جزئیات بیشتر در گزارش خواجه نظریف. اگر در وادی کلوب حاصل کارتوشکا جمع‌آوری گردد، در دهه شروع مرکز ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین وابسته به اقلیم کوهستان این شب و روز دهقانان سرگرم شنانیدن کارتوشکا میباشند. از جان خواجگی دهقانی سیب دره در این موسم در میدان 1 هکتار زمین کشت این محصولات را به راه ماندند. امسال تصمیم گرفتم که در مساحت 1 هکتار زمین کارتوشکا را به راه مانم. با همراه متخصصان اغرانما یکجا شده که کارتوشکا برام مونده شده مصلحت کرده برام مونده شده. نیت داریم که ان شاء الله حاصل دلخواه به دست بیاریم. سال یکمه سال یکمه که ما این کشتی رو برام مونده شده. در کشت کارتوشکا خواجگیداران طبق قاعده‌های پیشنهاد نموده متخصصان عمل می‌نمایند. تکنیکای ساحوی مهنتی دستی را عوض نموده برای کشت زمین را آماده ساخته است. تخم خوش‌صفت را که یکی از عامل‌های فراوانی حاصل میباشد برای خواجگیداران رهبریت جمعیت دهات شوراباد تامین کرده است. امسال در جمعیت دهات شوراباد باید 21 هکتار زمین کارتوشکا کشت کرده شود و خیلی که شما دیدین ما امسال توانستیم برای کشاورزان جماعت از وزارت کشاورزی جمهوری ترکستان و مقدار 30 تن تخمی حرکت دسترس کردیم و خیلی که دیدین امروز کشتی کارتوشکا در خود جماعت ادامه دارد و تا امروز در میدان 12 هکتار کشتی کارتوشکا گذرانده شده است. مقصد داریم که تا آخر ماه پورا کشت کارتوشکا در حدود جماعت به انجام رسانیم. این زمین سالهای زیاد میدان کشت زراعت‌ها بود. کشت کارتوشکا سال اول برآمده شده است. ساکنان میگویند که زمین و اقلیم شوراباد برای پرورش کارتوشکا مساعد میباشد. همین دشتی فراخی که امروز میبینیمش همین را در تاریخاً تیرای میگفتند. یعنی موافق سرچشمه‌های تاریخی تیرای دشتی است که در آنجا غله خوب میخیزد، شوروای خوب میخیزد. خلاصه تمام محصولات های کشاورزی در اینجا خیلی خوب میروند. برای همین بهوده انتخاب نکرده است همین مردی که امروز در همینجا کارتوشکا پروری میکنه و کارتوشکا میشناند. در حقیقت مکانی است که کارتوشکای خیلی خوب، خیلی با صفت و خیلی با لذت هم میروند. در شوراباد امسال میدان کشت کارتوشکا وسیع گردید. در برابر اهالی و خواجگی‌های دهقانی در قطعه‌های زمین‌های نزد حولیگی تشکیلات مؤسسه‌ها هم کارتوشکا کشت نمودند. رهبریت مؤسسه دولتی نگهداری راه‌ها در این ناحیه با توسعه رهبریت جمعیت دهات این زمین سال‌ها بیکار خوابیده را
که